Ore wari minista kiri wathani wa gavana Kiraitu Murungi Lina Nkirote Kairanya ni umwe wa baria bariritie antu gukonia mathina jake mathugano ukurukira gikundi gitika thirikari gia Zoi Kenya Lina na atariritie wega bointo ta kithomo kiri kurwa na mathina jake mathugano jara jonekete kuongereka bunene no mwerekero wa gikundi kiu no Reagan Kaberia ugite batino gukakiri kwiritaniria na guchwantaira cha kwebana na mathina jaja kienda gutigira antu barabari na thineje ni bakona utethio Ondiria kwithiritwe kuri na makarika jama ingi ntere ni jisia igembe na meru iri onthe jare jumanagia na murimo ja mathuganio na jutumite baba ingi bagasikira kari inkingo kwathukana kwanja inyingi na kinya utumiri bwa ndawa cia mbogita iri itumite gicunci kia iguru kia nthuki mbithi gutamwerekera na ndi mabisa bagikundi gitika thirikari kia Zoe kiria kithiurukaga maturene gutethia na nkia na ntigwa iba mukirite mauritani jegie kurwa na murimo jo kuma kiri mutaramu wa Juri na Nkirote Kairanya wagikaro gikumenyekana tatika Moment Rehabilitation Center nawe akimenyekana garari minister wa ugateni wa kithomo kaunti ya Meru katujite gutetheria aritinguge bethora bena umenyo tukari na topic ithatu imwe kwithura mtu aimenye wengwa na amenye organization iria kuritira ngugi ndi na aru antu kweje ke kumak kiambiririe ke kega no ntukumania na aje uju staff bara turikite go train ka bara tuga train na aru bakomba kumenyera bebo bamenye kingugi iria bakurita no ntubendil na ndukimbe muno especially bara batigine aciari bao no ibo bakumenyera nje ciao bombe kuita ku ethirinye program ciao bombe kubamenyera bombe kumenya kinya muntu akethurwe na thina ithina mbiomba kwithurwe ne ona na aromba kuona utethio na nyabongo no tubaketha bakumenya ura bomba kuthithia batetheria antu baria nontu imwe imirimo ekwiretera irijeria mbuga muntu kanywire ndawa kanywire nchobi muno ingi ne kwithurwa mbuga muntu ena thina kuma emunini kana ere ija nontu bokuru bamwe bakethurwa mbuga abatigi muntu bamwe counseling bakwenda bangi rehabilitation bakwenda murungamiri munene wa Zoe Reagan Kaberia na kwathiritu mibira bamenyete ibyo biretaga thina iji cia mathuganio kuringa na experience ira twene ntore na tweta itukona muno economy yetu yongwa ndi mwere utumantu baketha bena stress nontu ana youth bangi bakinya batekwa na ngoya kurita kwina bara bangi banywete ndawa cia kulevya kwina kinya families cietu breakdown kwa tuka icho ndio tuma kina na bara bautiwa na kinya achiari akurone kurubongo ibo kwitha kinya bena stress ingi muno alcoholism ka unyugi banchobi ibu kwithira bwingi muno but twe a center itukuga jote jumuthia muntu no atetheke aka muntu ina umithio na gatika kabisa kumania program iria tukwithira twikirite Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe kaunti ya Meru.